Odi lobi brada nanga sa. Adiwo tutide ke moto na Deuteronomium ede marki 4 apisti marki 20 na 3. Umu sorgu taki uno fajit a verbuntu di masra un gado mek nanga uno. Da u mek wan popchi fu wan sani di masra un gado tai uno tak uno musdu. Apispio mu ler ke moto na ini komoto na a briefi di brada Paulus scrivi mana Roma ede marki 1 apisti marki 20. A trutaki nanga un ai unomashi atego maktif gado nanga in gado fasi. Mas sinds die grond tapu meki, uma verstande sani disi, te unge luku den sani di amechi. Dat mek de no man taki tak de no be sap moro betre. Wan bundi nanga bogo bogo, God bless you.